Prime Minister kari ki visit tau da bano. Prime Minister unaba chat pada kari ki hang da bano. Me amada paisa ki bori ji allegation ai nga sai ki discussion any discussion yeng bi ba koi money ki pot koi chuki sin roi ba sigi decorum ma ngak min na sai ba sai marum na BJP da changu haira me ga haira ga ayu accept torum ba ya ba paisa pura ga lai ga immediate action loba mayam na pam li bisi normal si lak pasine ba unrest BJP na Congress ki mere lai ba ki wari ba yaw gre quarter gi that's really unacceptable adudi stage na ba adudi proof lai ba pot na ba ai keno ta BJP ki spokesperson da request am da to jage ba mujiki do adugumba mayam do la ga di akoi mi ne yetna boy ninga ne ba adu sorok pa nate akoina khangjaning ba prajana su khangning ba question khara aina hangjagi ba do adugumba da oina kumbiraga di hena nuai ne ba nate prime minister unaba ngamdri ba kari gino prime minister lakti ba kari gino all political party meeting to jabe ya tri kari gino gumba se every debate adum tong na bane ahan bangang bu mi si di mong da chance am pi ka tong ne last my closing do okay mayam na ngang dai dai ngang thok khra bane ai gi ba clarification ai objection na dai ai maru na hang question do jai answer do se ai maru ki da yet pagi adu ki na ta bai ta ai sai sum tai chief minister choiron ga hai ba asi gi debate chi tori topic chi choiron gi adu sai choiron jani 2 times ni anchor na unfortunately madu adum ya lai ta ra choiron ji phajaba wa ina adum chalhan bi le adum su ai objection to jai ko leba ki luching ba ma da choiron lon ba mi adu ada sai lai na okpa gai na yam phajada ba khai ta ra kidang un parliamentary oi ba kidang ta ba nuai ta ba adu gum rom da chana gumsi aduga honorable MLA K Ranjit BJP ki leader sing ne lai ba lai quarter da adu da hai du de marom adu di sum o saran jina pangai hara madi ya adu adu gum du di haina gum se hai tare sidi manung yo internet party ki manung da horse trading ba ma torom ba ya ba madu akoi mit mang da uba ya da ba evidence na ku ba ya da ba BJP se adu ki matik pamdre nate da ma na pamje da 2002 da ma to party da le pe da ya zare ba 2002 da ki ma pam da ke to party da le pe I accept that's well and good ma hoji phawa dum tam tar la kare manga ra hoji congress na dum lei ke su kai de ba but anang masa ta bo yim yauri ba he is not hero we don't want him we don't require ke MLA K Ranjit in the BJP ai ngasi clear na haje ke pamje de ba mi kari evoke general makhung da kapuri na tro kana nu ka puri mi du bo ate ate du ka puri mi du ai ku si haira ga di ma sauro ka ne sauroi ate keno tau se aduna ne ina di leibak ka miyam na leibak na khangning ba leibak na khangning ba isu do ina ngang bi leibak na khangning ba isu do ai lak sa ge ko maru prime minister kari gi visit tau da bano prime minister unaba chat pada kari gi hang da bano ke me amada paisa ki bori ji allegation ai nga sai ki discussion any discussion yeng bi ba koi money ki pot koi chuki sin roi ba sigi decorum ma ngak min na sai ba sai marum na BJP da changu haira me ga haira ga ayu accept torum ba ya ba paisa pura ga lai ga ko haira ga di adu ki putom to bi dar ga di ai di yet pa iwadi na te ko Times of India oisno Hindustan Times oisno Indian Express oisno adagi national gi lead paper mayam se amasung national gi media apau media house maming leira ba mayam se sida su bravery gi akoi gi paisa piraga akoi keno tawbagi MLA leibagi khotbagi ma la me aingonda paisa su offer taw me haibagi mayam tawe no mata kain ta keno tawte officially MLA K Ranjit na adu leigraga di he is a very powerful opposition leader he is a very vocal kai numa assembly da directory do press meet di number 1 ne press meet taw da kwai haibu nu pa ne honorable MLA K Ranjit ai sa physically ngasai question do na la se no haijening ibati ai gi point lak na honna jari ne bai gi state ki issue da lak sake ba ai si gi po se pam da ngai sai ai su ju panje de fake encounter ju pande because I don't like to have this heated argument jai pande ba pande do do marum na palak pane go su gi matang fake encounter gi matang loi pan bane ai kari ko mam da pande adu gi pot ne su gi kari kong ma BJP na taru hairang kani bi su no BJP na tawi chawi do ai pande de ba state ki issue je khoi ai ngasi ji am phajaba discussion ma pam jabane hai ta ngasi iche na mit gi pi ta ki badu ai yam thina thamoi da nungai ta ba yam thina thamoi da sok be ba hai ta ai gi ju mari matam chuchan bu da gi halakhi ba lai adegi inau rubin hot ai isen ni chang ai gi mabok ki heng mo po gi masane ai mabok chobi ko buni kaksim no hijam ngum le kala mayum palak
I personally I want the yam labor money report yam lady me but is a BJP mo na ngasi ay ngasi hajari isa pain the mayam to hire pan Masagi maruna haido disciplinary action I don't care disciplinary action because I have not mentioned even a single honorable MLA Manipur day rang thopu the gisat ki MLA is then maming palaga the disciplinary action local but I am very much okay I ready to face any consequences now Blue Matam see the Karikam Delhi Pangsala Lebiri no high beneva igidi. She pained the beneva as a citizen of Manipur highly never. Iran later mina lame in the sea, Equamato in a tenom in the sea. A people walk alone later go to no itable later go to misunderstanding ladies of Paminako yes in the Sabanem. It's in as I came to Wedo. I canagi comba magi toma chobo honorable Emily Maming the TV died. Came to with the late honorable Emily Mam Puleva, group Puleva, the Magi Magi Yanaba, Maga Kidan. More tinaba can are comfortable over me pun by the Imanava tinaba the class the lay by Satra whom full section. Whom promoted in the data. I mari manga I can nuxinaba, Chanaba, a remote Chanaba to the Ivori Chanaba Numa, cup of coffee, Tapaya, and Natraga Lansamato in a way, dinner to Winaba. I do what Tominabo Rongani, having a nang hairam ni ai su hang je hang ni ngai di hang ko su kai deba that's lawyer ba that's the discussion madam se hoy ado mission lage ai mission lage ichena second episode tham gi thambiro ai kai ta hajar roige second episode tham ge ai ni ngasi hajar mayam na akhoi ko BJP ki spokesperson se queen thoglak tabana maram oir kanda miyam na hangning ba miyam gi voice nakala marom da ai nu carry to ga lai ne adu betar ga di BJP ki manung da kari lai ri ge ha se khangning ba BJP ki manung da kaim leite party ki oina there is no problem at all amarom da party ki oina leite ha bani ai na ai se munam ta tabiyo ba sai se na su habi kre ko ai gi to sep contract tari yorong gani hai do party ki manung da se kaim leite Party ki oiba pochini ko BJP ki oiba Manipur state BJP party ki oina kem laitaba taragadi Suresh aina mu chichi no hangningi je ngasai handak khoi gi Radhisham ga tawra ga changidana ozara Radhisham ga tawra changbada si leire khoi science hi tawre hai taragadi yanaragadi article 163 gi matung ina leader ama claim tawra matung da 164 da semgada bana honorable MLA Radhisham na huziki Governor Manaka Chamur Torpa the high statement the Sina Court of the what lever. A quay pull lay have a neighbor. A quay pun lay came the talk there. A quay Kudimak pun the layna, Governor the Hyruba never. Sakar shame again Hyruba. Shembayana lady. No. I the man have it. Shembayana lady have to that is his opinion. Democracy the Magi opinion to be. Man uzariba number dugi adugi democracy de magi haiba mayam sina maram oirakanda prajadadi no adudi praise kambuna confusion laga phongbudu namani ije wam ta haijege ba honorable MLA sara de samoibe yai honorable MLA sara mesor oibe yai honorable MLA sa yai moibe whoever honorable MLA sa hairi je ekoi amata leire koi mi kunipan ne ko hujik yam kana hainari se koi BJP yes Siana Sigo, Sigi Kunipanja, quite later, Wayamata Uisi, high beneva, honorable Emily, the Sam Hazari to so. Naranga, no BJP office, meeting to Wakan, the honorable Emily, Mam lights at Tommy neighbor. Adudi Muko Tomnate Wakanatana. I'm a labor never. Pazaba pot hanging the Beneva, Tiba Posity and the criticized owning Beneva. When it's at negativity and the court on again. I don't know that's Migi Canoni had an opinion, Biuni, opinion over Aina to Wakena. Aina Hazening every Masai, my Ubiri, BJP, came to the have. Number one honorable MLA, BJP, MLA, Sinjina, Dili, Chalaga, Tori, but Havoxicari, no city, Aquid Toraga praise, the Kanam to the height. Honorable Chief Minister and Biren'S, Honorable Home Minister Machazin, a Korean, and Koyaram by Banatowa, Yambakan and Pavi Matanga. Ban Lushindana, Yam Pazanado, Makoi, Kanotoga, Iran Lushin, who agree to the Adugi Manundu, Manung the Kariwari, Sanadezum recording Tadok to Rabakoji. Go the Harakanova, Sigi Ports, go with Amaro, Chatleva, what is high? Prime Minister Manipur Banda, Center na Hando or Haraga Hando Alaira. Santana Hando, Haiba, Haidaba, the honorable former Chief Minister Amachazi Sanabani, Marugi Secretary, Mantanam the Leramani, Ban Handuiva Madam to the Bantauribu Singtunus Kangamaniko, I do the Haga Vanate meeting the Yaurubανate. But I know anything as I honorable Chief Minister and Biren, former CMC, came the Unabang the Vigita Habibu. Honorable Home Minister Masana Koro Unarina. Prime Minister, I want the Hajarake. I Maruka is taken a Puna Hangibo, Yam simple and sharp. Yes. Prime Minister Parliament, the Kara High Gregeva.
Manipur ki sugi matangda Honorable Home Minister Amit Shah ji da aina yam kanna monitor tawna ba hairi every day briefing lawri video conference ki khutang da kano lawri si parliament on the floor of the house the high grame Prime Minister Narendra Modi ji maram di se Prime Minister ki thabak ni hair ka Prime Minister Home Minister ji kaino akoi ki khidang law and order related ore adagi extended aggression yaure mitop yaure si ma'am ji all related to Home Ministry neba then Home Minister is the right person to address our issues. Atu kita muktan na bur luxury ne ba. Anu tadi nama tak maham tinggal sih, anu nak kari kilo last. Prime Minister lakku tu dia kau appeal tahu kita na. Kau ni Prime Minister tu. Prime Minister unada pasti Prime Minister dah aku BJP na letter thai thai desi. Kenapa muru itu nusa? Aku ni Prime Minister unagi na appointment sik tahu ya pasti मैं ubi dah berapa. Appointment sik tahu raga Aku na hangingin na ako si Manipur is also part of Absolutely, India. but who is Then, Amit Shah ji? Adu iba talaga di Amit Shah the Home Minister ne bako. But Prime Minister Narendra Modi se tongan ba country di machali ba. So I want the hijack ya. Prime Minister Narendra Modi na mapalam da chat pa do. Mapalam da chat pa sida mana hujik tauri ba Central Security Forces thare iba relief game ki meteren piri ba IDP singi tauba tongan ma small scheme mapan country tu kron Assam dan ni dah Assam dan ni dah ai hijack ke bichi adu hijack ke ba ekoi na pam du na adu ne ba but Central Ministry da ki kari view da yenga ga ekoi ki problem solve torong da ka abisi ubi ho ai na hijack ise handing over ma pire ba Honorable Prime Minister ga Honorable Home Minister Amit Shah ji ki marak da lai ba understanding du ekoi ubi ara roi ba say example in hagi election ki tawa kanda Honorable Home Minister Amit Shah ka na sa state ma'am yaw risi ye na hijack ise aduna manung da understanding ma soidana leiram gane ba but Honorable Prime Minister ki aya ba yaw da Honorable Home Minister pang to ya roi ba manung da mabani ki yana bagi wari batung ina mana briefing to work court pasidi kan on the floor of the house thamgre Prime Minister laning basidi ekoi leader of the Manipur BJP ki state ki leader sing na sunan adum tongan TV channel sing da press meet to hiram gani ekoi appeal tawri lang na ba ido ekoi ki pamjaba du ne ba do honorable Prime Minister su su dana lakani ga haibu ki thajaba lai ga na chip secretary na ka thamgi ba ki su lai aduna lang na ba du ekoi appeal to bin na se ba lak ta ba du na maram mo ga issue mo hen gum se ha ba ina di maram di honorable Home Minister actively work tawraga Honorable Prime Minister ki leadership makada instruction makada Central Security Force tharakana adagi package pi dana honari ja package tuna yum saba kona da that's another question say in hajari se immediate relief ai ba ma lai ko hujik si sing chawra lai kan nga ki immediate relief masai maru na ba immediate kanom solution na ko dakar oe ba adumai to dana relief kem da lai ba laibak thi horaba laibak thi ra ba se nang sai ba mi kun thrawang lai ta ba yaw yam nuai ta ma ngak ni se aduna adu da sida tawri ba pi ba Central Security Force lak ta na hujik kitang si nang sa hai gi ba kap na budi sure kitang handare hai je sigi punamak si Central Security Force lak pa State Security Force honna rak pa gi kitang kanoma hana lairam da reason nam dikhara gara la ine akuina pam ji hujik kan free movement len biu national highway da loi hai si BJP ju hai Congress ju hai civil society Manipur ki praja ju hai ekoi ju adu hai jari hujik free movement leina ba ekoina sum taja bada kari parliament ki mamang da free movement lak na ba hotna gani ga hai ba gi Honorable Home Minister gi yam confident oi ba kan statement lai gre ga hai ekoi ju tari aduna thaja ba ma thamse hoi matam sangre hogriba irang si kari da gi horkhibano hai ba si thaidu matung da Prime Minister lakpa laktaba aduna adu tawdaba adana ada tawdaba potu natte hujik maru ori se ekoi se kwai de maru ba khoina nari ba layong je akoi isana khangdri ba mayam ma slogan je manarakte ba khoi maru oina ekoi gi valley da leiba sing se aina hajari se sida ai disciplinary action long ne mo har pe kana go khara na Home Minister ron da kari go khara haram ba kana go khara na haram ba yamna nungai jaba je Honorable MP sir ojabi mo na kai demographic character da soirak pa yai ga na hari je illegal immigrant gi okay sigi uttar term je che Honorable former Chief Minister yam to in high grab ne demographic imbalance oire mi to khandok ta ba yadre masina khoi gi akai bo oira ni ga na handak Honorable MP na ga sigi statement ga lawra ga hairak pa se se ama to ina ga ho tension lage ai na nga ngai question do yo ise na mo hangbire ise na mo hangbire marum na mo hangbire adu ki matam do lawni khangning bagi ne do ai ju answer pizari adu na ai lotion la padai lotion jarage ai kaisu masida ai na mari ngam da ba yade na traga ai ni hen da ba yade na la kasu na chade ko ai na lotion la pada haijening basi BJP si yam kan na hona jari praja sing na sunu sibi ko honari bani
hoi akoi no hona badu award pa leram ba constructive suggestion pibiu hojik negativity criticize tawnaraga akoi mission hunnaraga manipur irang lo silakada ba peace lakada banate BJP na tawya ba tawjage congress na tawya ba tawbiu ichi hoi na su civil society sing na tawya ba tawbiu print media sing na su tawya ba tawbiu adu Suresh Kumar di magi party ta gi tan thokani na kirga achum babu ngang daba thaidoga khumba adugumba mi din nachade Manipur gi leiriba irang sida mapalam da chatlaga lodaga leiba MLA sing Manipur da thopiro amato ne koi thengamina si haiba sida party na disciplinary action logane haiba maruki wafam dusu tobiganu aina haijari se ayam seng na haijabani mapalam da chatlaga leiba gi mahun hojing matam chare thopiro Manipur si mai hori bani mai chai bani mai convince Manipur mai chaku matam da ado matong gi kendra yauroi haiba yaroi iche aina haijari si adugi kendra yauroi uripo kak chakani ka samtong yauroi sawan man kak chakani haiba yaroi Manipur chakpa kanda indigenous yellow mi koina mut kharkanda noi gi kendra ju tokani MLA ju tokani aduna si khangbiraga aina thoning bagi amatu oiba kholoma laungnana bagi damakta abil dobani haiba se asmana thamjage okay thank you very much hack 2017 dagi power hack pairak padagi mahangna tawkhiba yamna historical oiba amadi mamangi palamba sarkar sing haiba tare mai khoina test obiram draba mai khoina seriously lobiram draba thabak sing ado honorable chief minister and Biren'S chief minister hack oiba dagi praja sing de yahon khiba amadi hojik pending leiriba thabak sing adusu loisingani haiba yamna willingly adugumba Manipur gi damukta lepa adugumba leader amagi yamna phajaba statement aduni ngasimak asigi discussion topic oibiriba Biren'S state no power chase just a vision of Manipur haiba sa India today gi adugumba ekoi gi ngasi gi adugumba news to yauba newspaper da yauba yamna mayek sengba wafam amani maramdi honorable former chief minister and Biren he is not a power hunger haitare power gi damukta darkar oidaba ngarang makta so honorable chief minister former chief minister na habi basi ai di chief minister gi pham paidra su yai aduga tanabadu su yaugdaba aduga misak amani haibase machin makna yam sengna adu ma hai ki wapamni makha tarakota mahangna mu haibase politically power leitaba taragasu aina paikhalamba laipak sigi damakta Manipur singi damakta indigenous singi damakta yellow mi singi damakta paikhalamba thabak sing adudi loisingani loisinba pami haina phongdoki wapam adu condemn tawba taragadi Manipur kansi haiba yellow mi kansi haiba yellow mi kandrimai ai hotnaba lepoi haiba honorable former chief minister and Biren'S gi wapam da condemn tawba sing adudi Manipuri oiramdaba su yai yellow mi oiramdaba su yai natraga mitop gi akanba influx ki leiriba pressure sina maram oiraga mitop miyan cha sing tongsinba mioi kharagi sengdaba I oiba mioi kharana hairumba yai condemn tawrumba yai but as a Manipuri as a youth of the state I really appreciate the statement which was made by the honorable former chief minister and Biren'S Singh ji which was yesterday haitare aduna yamna ichi aina last hining was yam sang lojat david haitare honorable former chief minister na haiki bo wasing ato mun namutang tabiyoba sakar pambagi wasu yaude Mantri oiningba gi wafam su yaude chief minister oigi haiba gi wafam yauba natteba yamna mahangna Manipur singi damuk warakba masigi mayek laraba khudam de adugumba Manipur chanaba haukiba inner line permit mamang da palamba sarkar singna nasung bidraba mamang da palamba sarkar singa thoi bidraba amadi Manipur gi imaibel kaya na harol kaya na civil society organization kaya na chahi lisang sina talakpa ILP gi demand ado post independence country India sida post independent state amo oina kwai dagi ihan hanba thaina British ki matamda state ahum da haitare tribal state haitare more than 95% tribal population labor state ahum dadi ILP chenai but Manipur gi city honorable chief minister na union home minister amadi honorable prime minister na yamna kanna pressure piraga in order to save the indigenous people of Manipur aikoi di masing yamjadabani sara aikoi di masing yamjadaba adugumba yellow mi ngaktani aduna aikoi gi leiriba yellow mi masida loina yaure Manipuri gi yellow mi haiba sida adugumba aikoi gi maitei yaure maitei pangal yaure naga sing yaure amadi adugumba aikoi gi tribe aikoi gi kari haitare zati kuntra mari gi manung da yauba adugumba handa gi leiraba kuki gi isina nauk sing yauba hairiba sing asini aikona indigenous hairiba se madu kandaba yade haiba gi damakta head power paiba dagi tribal state oijadrabasu amadi adugumba mani India gi history da pre adugumba independent dadi adugumba state ahum da chanai hairiba LPS aduga post independent dadi Manipur na hanba oina
ILP implement of state ni madu tawkriba se kanana no haiba kanda honorable former chief minister and Biren'S leadership makada BJP lenga na tawkribani asumna war on drugs haudokiba kanagi damakta no hingang kendra kannabagi damakta nate manipuri naharon sing kannabagi damakta ni yellow mi sing kannabagi damakta ni FMR script tawnaba center yam kanba push tawkiba FMR script tawkiba se kanagi damakta no this is for the Manipur state ni adigi mathakta ngasi border fencing 398 kilometers agi maru bangkim na habirak payai aduguma congress na kilometer mapan hubirome but now BRO na border road organization na aduguma sanction laidana hozik 398 kilometers ki border fencing loigani harise kanagi damakta no masibu honorable former chief minister and Biren'S ki personal interest la masidi nate masidi karino Manipur kandaba yade aikogi border fencing tawgudabani drug thinggadabani amadi illegal immigrants in khandokadabani Manipur ILP chalan gadabani haiba tawkriba thabak sing ase loisindaba yauragasu loisingani political power da leitragasu masi loisinbadi bami haina mayek singna phomkiba honorable former chief minister ki statement da condemn tawriba singado ta singnamak Manipuri amoina Manipur ki chak ti charga adugum atopa country ki nata state ki wangang ba adugum music oigani ha se han motor thamse okay Suresh ai wahangam tang marak thatna thalhoge masida habidi lotion da political power lai gera lai roira mana tawram ba thabak tawram di lotion gani ha ba matang jida ne mayamna habidi kari thabak no lotion gadori be thabak se kari no ha ba sumayam na question tawri ba even ngasi news analysis ta jab sana mahang na lotion gani ha ba thabak se particularly shini haina thamlaga di nungai gani ana even habidi lairiba Manipur gi conflict asida mahang na habidi popular government amagi chief minister oiri ngai matamda hariba Manipur gi conflict asi lotion ba ngamamdabra maram orakanda hauzik mahak political power leitraba matamda mahak na tawram thabak thawram lotion gani ha ba sisu thamliba statement sisu contradictory oi sine ba mayam harise sigim tang deri kari clarification pin amadudi kanoni headlines pa ba kangu na haibo rangani khabar gi manungi leidiba saruk tui pa da bai tare cover paraga leirek pa ba sa ba kangu na haibo rangani statement do the yauriba manungi leidiba adugumba more than 40 minutes sangba adugumba delivery adu da yauriba maru oiba points ado tadabani nara honorable former chief minister na leadiba do Manipur na warak bagi maram Manipur na wari bagi maram yellow mi sing ngasi oiba threat sikari gi damakto hai bagi yamna sablak wari leadiba matungda Dugumba aikogi BJP ki popular government under the great leadership of honorable former chief minister and Biren'S ki makada ILPP kiba mitop khandong na biometrics hawdorokpa loinana war on drugs hawdokiba loinana border fencing torokpa FMR scrap torokpa hairiba sing ase loisindaba khara leiriba asigum yam historical oiba initiative sing ase loisinba pami haibaneba kanagi da makta no bise let us forget about BJP or Congress loina thadokse Manipur da leiriba ngasi yellow mi aikoi si mitop tagi threat oire oide habase aikoi amtang haise mitop tagi threat oire habase aikoi khudimana yanaraba wafam neba hariba mitop khandok si hariba khwai tagi ahan chief minister si kanano ba honorable chief minister former and Biren'S ne Manipur da khwai tagi ihan hana adugumba post independent country India sida 1947 gi matungda ILP chananba India hanba state oirisi Manipur neba adu sukanagi makhada no honorable chief minister and Biren'S former chief minister gi leadership makhada BJP government tawbane madu kanagi da mukta no ILP si kanagi da mukta no bise ise ekoi ise sujata na na khambira muni ekoi dina hani chai lising kaya no ba chai kaya no ba ekoi na ILP p na bagi da mukta demand tawrke bise hari ba ILP do p na hona dana madu da center yam kan ba pressure tawrga ILP pore ibo leader do ne honorable chief minister former and Biren'S harisi adu ko masigu ba leiriba initiative singa sibu ekoi gi praja gi interest yellow mi sing kanna bagi da mukta natragadi Nagaland gi nagamis kanna bagi da mukta ba ILP was implemented to save the indigenous people of Manipur Border fencing was started for 398 kilometers under the great leadership of Honorable Chief Minister and Biren'S Home Minister Amit Shah. It was to stop the influx immigrants, drug smuggling, and narco terrorism. Singa se mutat na bagi da mukta ne border fencing tori se. FMR escape tori se keno document yaw da pangsang chang ba yaram madu document yaw ga chang ba yana ba adu ma provision na magi makha da chang ba yana na bagi da FMR script tori ine ba. Masi se ai masi ai marupte hector counter question tok jabadi na te amakatang ai tamjage si yamna maru oiba wafam ama ngarang nahan dagi aina sum ujaba hai ta 2003 gi Manipur ki praja sing na di khangbiram ba yai 2003 da honorable former chief minister aikoi gi
koi pang okram ibo bina ai koi 2003 da yamna laibak thiba wahi ama pan ki bai tare assembly da any Kuki tribe to be formalized as serial number 33 in the state scheduled tribe list. This legal inclusion allow individuals to register themselves as Kuki without proving ancestral connection to the traditional old Kuki tribes. Makoi se hana tagi layrakpa Kuki ne haidragasu makoi se scheduled tribe list yauna bagidamukta any Kuki tribe saiba wahi se honorable former chief minister Okram Ibobinas assembly da pallaga 2003 da Manipur the mitop pusilak pata quite a to in not half kiba 2003 ki black years hai nasi Manipur ki prasasing ko bi no. Okay. What is meant by any Kuki tribes? What is the meaning of any Kuki tribes? Say I know you already go say. Okay. 1956 ki adugumba indigenous tribe ki matung in Manipur scheduled tribe list Kuki have a category ama yawe. 2003 the honorable former chief minister Okram Ibobina any Kuki tribe ancestral ki history laitragasu hana lairamba yai ko na lakpa yai mado any Kuki tribe haina define tawga scheduled tribe the inclusion to hon krine. Masibo ikoi ki Manipur ki history da amamba sahi 2003 aduna ngasi kari hai tongan newspaper ki aduguma tongan ba aduguma political leaders in Manipur si kari haina pangi habo adugi matam se legislative dilution of tribal identity hai. What is the meaning of legislative dilution of tribal identity? Tribal identity se dilute on bikre ba kanana former chief minister Okram Ibobin aduna sigumba chanai na ba mayak yamna seng da ba isagi mina kanano mitop na kanano khangba ngam da ba aduga any Kuki tribe have wapums yauraga board bank fangna na bagi damakta mapalam da ki lakpa mi kaya ba sedun tribe list yorok pa dagi ngasi Manipur da ningfung praja sing warung na rekle bese. Okay. Aduna asigumba wapum sing asidi congress da koine chayje ban natche. Congress na kai khoi city convention center sai bisi lo yaina BJP na saba leite but congress na ILP chana lamdre BJP na chana la habini sisu congress na accept obi congress na high court charami ekoi sarde BJP sai hai gi de sai haro de ngau tani but congress na tauram daba kilometer mapan ga boundary kharaga border fencing tauram 398 remaining kilometers so border fencing tauram lisi kana no BJP lenga honorable former chief minister and Biren'S liching makha ne FMR script tauri to kana no congress matam da tauram dena BJP na tauram pani. Okay. Adi matak the identification of illegal immigrants sig data ma'am lai ise koi koi gi kanoda tongan ba districts in the phangi ba data hai tare illegal immigrant kayam khandok re biometric ku thang da hai aduna sigo mai loisin jarage matam skidang chang lo ba male. Yes nasi aina haisening ba se Manipur praja sing da don kari hai tare mayam honorable former chief minister in Biren'S mayam yeng na bani na uri se masibo naktaba yellow mi amo in honorable chief minister in Biren'S yeng na bani na khali ba makai di Manipur na kaidau nung da support pagi mangjin da la o yama di santi la pa wagani maram di honorable former chief minister in Biren'S tauki ba thabak sing do ai khoi kanna bagi da maktane yellow mi kanna na bagi da maktane he is not against any community but whatever he has done so far is to protect our state and our indigenous people from the illegal immigrants, from the drug traffickers. I was saying, Kawiganu, Maramaduna, Nasi Maniputagi, Honorable Chief Minister Biren'S, Chief Minister Pamtadoga, resigned Torga, Lairagasu, Manipur se, Mana Pakalama Tabak Singado, Ma Losinba Pami, Haina Pongdopa, a top leader of Matan Housing Maniputagi, you cover paper, they say, Uramani, let Sakar Semani, Tangasukta Chief Minister Aduna Wasani. This is not the time. This is not the time to change the power. Housing power munabagi matam nate. Housing chief minister munabagi matam nate. Ngasi power the honorable chief minister resign to matungda. Ai chief minister pampa me sibo honorable former chief minister na karam bunumi ta phongdo ki ge. Ngarang magsumang na hari duni. No power change hari se sida wa loira baneba. Ai chief minister uidrasu yai haiba. Ai tanabusu yaude haiba. Yamna mayek senglaba. Adubo aina tawzaramba Manipur gi damakta yellow mi sing damakta kanna gi damakta torma thabuk sing adudi ai loisinba pami haiba sibu condemn tawi hai taragadi I don't know what to say. First okay. Thank you very much. I makata thajaboina Kumar da lakjage. Sureshkumar na kalamarom da khoi gyoja sultana thambiri ba statement sigi warol sigi matungina hojik opposition ruling have the opposition ama leiba have simasu dokimatik lengak abingi governance da dokimatik kumang junction bada dokimatik mathau tai adumakpu hojik leiriba khogi congress ama di BJP si miyamna thajaba se dokimatik ti mange have the mangliba
habdi public ki trust se hauzik nakalamuranda ikui kuidingai da khogi thambal sanglen da khogi former chief minister na lakadoriba 2027 sida absolute majority pangaga kagani haba statement amsu muthamgi ko lairiba hauzik tongan ba different section of the society sina thamai ba pin da ba mayam si yeng lurakanda akogi BJP ki spokesperson da ki khitang na thairakanda हाइरिबा मियामगी थामांगलबा थाजबसे रिगेन तौबा बीजेपी ना रूलिंग द लेरगसु रिगेन तौबा ngamgani habagi थाजबसे सुरेश कुमार लाइरिबो कमाइन तौबे ai tamsegi che keda akoi BJP Congress haibagi akoi mai je BJP ki thamban oina dum ure ai maru bankim gi ju kuba oina dum ubire akoi ju as a manipuri amoina khoina phongdok chariba port seda karino haibasidi digest tawbasi kitang wat le haitare ekhoina ngasi ngangjari sa ai personal interest natte maru bankim na ngang su personal interest oramoi iche su jata na ngang su personal interest oramoi ekhoi state sigi society sigi oiba adugumba afaba yai faba oina bagi damakta tunglam satse afaba oina bagi damakta hena mangan leiba mo oina bagi damakta ekhoi naina baneba akhoina ngang basi taning de haitare gadi I think the TV discussion se de akoi de invite torok tamne en farane ain haijari se democracy haibasi magi opinion kidang phongdok se bagi haitare chumbe na na ate ai che gi na se de hoi mane che ai tang du da angang du masu lai ki de haiba chumi che ai thamoi se ai matam du jo ai student oizari hoi adu ai gi so relatives ni robin ai gi hek ima boki mane adu na du ki wan da tai noi bani na ngang na bai ado akoi na ngasi haijaningi se ILP chatna halle BJP na chanan ba Congress na chanan ba na gi wari loi to khraga ILP si praja ki demand ne ba manipuri sing ki demand ne hari ba demand du da lebak thi da nei naw pa du lai kidre adu da ki Congress ki matam da chanan ba ngamamdre Manipur people's bill du chatna re adu bu center yokan da madu president gi kano consent phang da na to khre adu main to da nei na line permission 2019 December da honorable chief minister and Biren gi makha da chana halle ka hai ba si ku credit loaning ba gi natte ba praja sing na wana talak pa demand do matam kya pirak traga ai khoi matam da pi khibani पीबगी मरम से मागी क्राइटेरिया मैम लेरी बिचे सिदे आइजु कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नते को आइगि ट्राइबल स्टेट द पीग द बनी पॉपुलेशन 95% लेगे द बनी कोट बनी गान मैम डूज एंड डोंट्स हाइ तारे पोस्ट इंडिपेंडेंट द करिगो स्टेट हम द पी खिद्री मणिपुर आन बोइन पिरी ने सिगी एफर्ट सिगी हार्ड वर्क टू जु रिकॉग्नाइज तो बियो हाइ बनी द कोइन हाइरिस मसिद लोबी तो मोइद्रबो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सेंट्रल लीडर सिंग दु कन्विंस तो बम चंगम गनेबा अदु हाइबदा इखोइसे लानो उबिगनो aina haijaningi siwa aigi marupta aina adugi wari adu ada kaim leite ise da su kaim khanba leite ngasi Manipur da thui be irang sa ekhoi ichi hoina ngasi ahi no thil tum dana hek mafam amada irang leiba ga chattana thawai than na ba honna dana masida security ga launa ba yetna ba ading arang na lobuk da ahal ma sokpagi matang da ichi na loki ba role do we really appreciate ekhoi na ngam da ba ekhoi na ngam zeda ba thaba khara ichi na tobiri ne adumai tawdana society the coexistence oina hingmin si ai taragadi aina ngangi bo wa si positively lobi ba maru bangkim na ngang bo wa so positively ichi gi su pullaga ai koi punamak ama to oiba ikoi gi kari haitare one voice ama ikoi si hojik lawu matam change ba madu lawrak ta baduna ne ngasi nak pak ta na dana congress ki oiba BJP gi adi civil society ikoi so civil society the waru ma ama lai nuai ta tumin lei thoki ba hai tare ne tauge har ma hekta ban tawrani tawrmani ban loiba ga loire issue du kai chaki mo jokoi khangudre resolution na karino ani minister unabadana kari harak pun oi kai da khangdre ba sigumba transparency leirakta ba one voice oirakta ba sine ikoi ji kedoge ha ba mandam da mighty na bagi macha ama oiri ne ikoi ngasi ba da one voice oiba ngamdri ba yellow mi kanje ha ba akoi khuduma yamin na ba ma change ba yellow mi kanje na lauri ba Honorable Chief Minister N. Biren'S aina thagat pa kanda warori ba sa masina takpadi ai khoi the negativity ma khallaga dum leibadu na ngamakta ba ne aduna ne let's forget about Thamba let's forget about Kuba ai khoi gi one voice di kaino Manipur kanda ba yade chai listing ani gi puari leiraba Manipur isen ngasi hai ki ba ina robin hodin thawai tha ki ba June 35 da October 35 leikhi da do Manipur gi damakta ne ba adu gi Manipur gi damakta honariba अथौब सिंग अदुद इकाई खुमनब उटप ओइना बीजेपी गवर्नमेंट ILP पिरकपने हाइबसिजु एकोइ पुने यामिन से एनि से हाजनिंग से वट मलम लाना लोबिगनु एकोइ जु मियोइ बनी लोइना खंगी कनाना कैदोब लोइना उजरी बनी पार्टी की ओइबा एकोइ जु पार्टी की ओइना लागा
party ki oiba ekoi defense to badu ekoi right ni na idi khanjai maduda ekoi bu yamna personally oina criticize to biganu duga June 19 gi chen ngasi hairak paduda June 19 gi matam duda BJP gi MLA oiba duni hujik deputy CLP leader oirisi Congress ki BJP gi matam dugi MLA oibani Kanguzam Ranjit honorable MLA of deputy CLP leader se matam dudi akoi BJP da yauraga chendan chadana assembly da gi chen thorok ki bane adubu mana to hon mani June 19 do in haibadi yaroi ain hajari se aduna sigumba asoya pan leirongani Congress na torom da bai khoina torom bai ai ekoi na tawdaba Congress na torom su bai ai ekoi khangi Congress na asam le par lokhoki Kangla dagi Manipur ki ima singi kholauna Manipur ki ima sing tawkiba Kangla mamang da tawkiba adugumba historical oiba yamna akanba movement aduna tawkiba neba but matam du Congress ki government na di tawkiba neba sigi pose ekoi na high ganeba ain hajari se ko adu main tawduna Congress na tawba BJP na tawba matam du ki tawba khara aksoba di leramgani implement tawba ngamdaba housing mak da ekoi biometric law matam da che thoiba problem si seng na ekoi ki machine ningsing da ba ya da bai tare maro ayim ta chin remind tawse ge koi cabinet sub committee semaga illegal immigrant gi che semba si da ekoi kuki gi honorable minister Salepa hokip yauri bani mana chairman oile bani cabinet sub committee gi adu gi amok ekoi de community me bunsin bani na amok naga da gi adu honorable hana gi minister akoi gi aungbai ni ma yauri bani adu gi maitai da gi ekoi gi adu honorable minister hana gi education minister sir 30% da yaurana committee sema kan se da committee gi report pirak pa kan se da honorable chief minister en birenji sok chali ne ba Slayer Missy can no more easy. I do the Guinea come out and Iran on the lacry. See transition and my queen who's about the lady. Mitop conducts in a Taru Ganzida, Mitop Kanbuki chairman, we keep a meeting report Pirapakan, the Karamba report Piraki, I have said, Loina was a government get a court to labor Nactanel. I don't see Gumba I'm a sensitive waiver. I think my queen of Ziki cabinet committee do not hire up the chairman, don't hide any some Tazabada. I did someone who minister the high, Chamani guy and high. Karamana Mapandino, Karamana Manungino, Kandigan. I didn't sang man about corporate family. I don't know what ever the biometrics and actor. How would they ship of hiding? Madam, the biometrics not identified over the war and the Saktam, they are physical affairance, they are ruina. Biometrics Toraga, eye scan Toraga, could give biometrics Toraga, Madu the Kangani in a Torak Paneva. Sigumba Mayamichi, Horapagi Maramzing, Simarun Haikiba, Koze Sikarino, Kangri Hajuzipo. Jadone Hajis, digest over what Pagi Kuzipoba, real core issues, Hosic power. 80% of the population kang de haiba bo ya kanaguma kharana harakani aduna adu torubagini migi mayu mai tharubagi irang thokpani kanaguma kharana harakani ekoi tam thorokbagi irang thorokpani khwaidagi maru oibadi mitop haiba posaksiga yellow mi haiba akhoijigi marakta leiriba adugumba madu khandongna ba hotna badagi mairi horokpani se koi kawroise sida loina yaure bang sai maru naiba schedule tribe ki list ki wari tu related oirabani masida adudagi akoi kari mapandagi chang pa hai sida related oirabani external aggression hai tu sida related oirabani aduna mapalam dagi chang pa illegal immigrant is our enemy hai ba sa nasi akoi khudima yamin nasi sine akoi masen gi marta kai isu leite iche gai ga nuaina ta ba kai isu leite iche gai ga misunderstanding kai isu leiro iche ga isu leiro ai maru isu leiro akoi gi history khangdaba akoi gi chahi ani gi puari lising ani gi puari khangdaba akoi gi ningthau palamba ibudo Nongda lain pakang bana palam badagi ngasi pawda leiriba Manipur gi history khangdaba tonga na ngarang khata changak pa mioi kharaduna tawhallak pa irang ni haibase aikoi khudimak ngasi di khangma matam oire masi khandokna bo honoruba honorable chief minister N Biren'S maran sibadi ai Manipuri amoina yajaning de ai BJP amoina yaning de banate Manipuri amoina yajaning de bani maramaduna ai tension jarak pada ai matam sangna sulok jaroige ngasi hoi je habi Unkina su thambigi ba ko akhugi honorable former CM na version se tongan ba statement se tongan da khogi function kudingi tongan ba statement pi je khogi union home minister Amit Shah su dum pi ko masigi statement ji pi even handak ta thoke ba da khogi Maitai ga kuki ga hai pasi hek until and unless ma khoi se ya sanitary bokti koi popular government ama siam ba yaroi pau hai ri ba hana koi gi communal class ne mai external aggression yaure na 355 thamine ba adu matung 356 koi president rule se la ine ba sigi matang china habidi kari kamain to bazano habidi tongan ba version p base I Madugi version single royal clarification pizza honorable chief minister former chief minister and Biren'S matam di kitang sangdong male cheko tantang na pin mo na okay or sa ay marum na thambi ke ba scheduled tribe ki high court ki order ma haitare high court ki order ma lai matam du da recommend thabiu recommend thana ba state na taw haina high court na
order ama pirapani hai tare state government da sigi order se mioi kharana urisina kaino scheduled tribes a koi yaw gi dure isine pirak pa yai pirak ta bai recommend how I gi meaning je si english hai bazu yam khalak pai tare ne sena grammar de khang da english hai bana yamak pai ne adu da gi irang je thorok pa gi maram amani jo ne chief minister na hai ba ai ju yai ba maram di hek horak pa gi irang du gi demand du yeng bi yo ba peace rally na chat ki bado je me third da adu da chat ki bado gi slogan du kari no yeng bi yo ba moina oiri bo onkhali bo potu di ani jabi kambu ni na ngale rama hai badu di hujik moi gi demand di akoi khangdre ko han ba moi gi slogan ji kai no hai ka da maite ko ji seven tribe list channel mai yaro hai ba si de adu matam na moina adu no mi tu tau badagi irang thokpo haugra ga di madu si gi maram ji maram mane hai bada la loi be se la le na so sanok na gum se seng na adu da mai koina khantha da na recommend to have the moida lan lodana pirak ta bai do khangdring da moina irang hor khibani have sima de koi loina yana rase number 2 intelligence failure have se ngasai gi peace rally ma satore peace rally hai sida loina mak solidarity rally kai na ma touching ponap ta kai no ma tawraga chat khibane adu da security gi intelligence ki oi bai di irang thorok ta basi di che honorable chief minister ne home pai ri bani honorable chief minister ne head of the state ni adu targa zo mafam da tariba security state force OBI central security force OBI natrag intelligence ki department ki mi OBI makoi di kham doine ba praja ki movement chu ka da madu ne intelligence hai ji matam da matam jana pau pira magadi madu control to bai yu mai tharam da bai natrag mi khana chainaram da bai hai bane ba si jo muk la le ha di ar roi intelligence failure la le ha du but root cause to di ngasai gi root cause to lak tu ni koi se madagi di mai marum na hai ki badu ni koi na hai je mapan lam da gi changak pasing na thon bane action and aggression ne do ngasai gi solidarity rally silak pada nongoi chom chom no pai da thuri sing du kanano ja khoi mu khanna ra se bisi da madu kanano ba su gi kangbu ne hai re su da JR gi leader ji kanano JR ji kadai wai da hen maru ina lei bano ai koi ningsing je bisi JR gi leader ji kanano hai di ma ji Myanmar da gi ni ji de loina ma si di government gi proof da evidence loi lei ra bane adu gi kangbu du gi mi khara yawi ji jo khoi haina re ba adu da di mitop ne hai bane ba du mitop na thon ba na tra ai khoi gi jati ai khoi gi community gi oir Manipur oiram da ra gi madu misam da noi ka poi ba gi du da madu ka pa ngami du kai no hai kan da Manipur sing oirak ta bai ne ba mitop oirak pai ne suaina sigi mayam se mari loina leina rak pagi ne bona chief minister hai do but root cause se ngasai na haiso badu mitom na thon bani hai ba sai khoi yamin na si hai bani da to mitom hai ba se loina yaw ro bani ngasai explain to jakri do solidarity na kana na sin bano ai loina khange nomi ka pa na kana no ai loina khange to maina sumai to dana sigi pose ai haija bani to ka last oina ichi ai matam di sang na lojare ngasai gi matam kuina ju ngangu da bagi hai kara ngasi je thamoi da phumlai ba khara sum phumdok je bani gorong na roi ai gi marum na thambi ki ba sai ILP ki kana baji kari no hai ba da maro ai sigi record oina ai pujarak pani ILP se 2019 December da to bani se if I'm not wrong December banga wan to mari high volume issuance hai tare 2020 dagina ngasi phawba je da government ni issue to grip permission 1,62,902 ne revenue jam 2.5 crore jam revenue lai ne ka che pass pi ba gi damakta adagi honorable chief minister na hai ki baji ke no ka the next 5 years is the 13-14 crore se kano ta ne mas income generate to gani khoi gi kano dai tare khoi gi revenue da generate to gani maram di si phadana to ro ko home minister home department am phajana ma gi kano da hujik tongan ba ILP gi dedicated kano site thamdana mobile application thamdana adagi airport ta ngarang han ka ta honorable sorry respected sir chief secretary na ka inaugurate tawraga ai card to masana lojaba yana bagi hai tare amna phajaba system ga tawgi bani ki os ka thamdana adumaina leire ado ILP gi se da kwai da gi khoina naina ga do buse ILP se da amadi yawe ba but exactly the pandaba asai gi khoi gi mitop da inkhon yon ba yada bagi ama manipuri sing nan manipuri sing inkhon yon ba yadana bagi safeguard amadi ILP da yaw greba madu europe na maram orga ka doga ka naisi March 27 2023 da the Manipur Regulation of Cell Deed Registration Amendment Rules 2023 haraga registration of deed oigera adagi koi sales ki oigera gift deed oigera loina Manipuri am tadagi nan Manipuri am tading kon yon ba yaro isa BJP government 2023 da amendment tawraga masi thamgrabane oji yon ba yatra ba si puna makse ILP dugi khudon ne ba masi akhui kana bane aduna sigum mayam lai marok adu kana da ba mayam ma dugi bude isu expert na jade but whatever I have experience adu I share tok jabani adu lo shilak pada ise masai gi ai gi maruk na hai ki icham gi wari do ming palu ke sukai de ai de ming ban jage 100 kilometer tara
complete tawai maru 4.7 nate BRO ge report 2025 January the thokpani sigi report hanagi 9 point adu yauraga plus tawraga haitare punna ujik si 19 point something lay re hai sida aina ujabasi oza hujik Manipur Pradesh Congress Committee gi Vice President oibiriba oza Hareshwar ai gi ozani guruni mana suspend tawna ba letter ma thai Home Ministry da border fencing tawbiganu pillar number 8081 की problem लाइरी न माना थाए अदुसु हेक्ता border fencing तौदबगी मरम अम ओइरे हाबदी यारो मरम आइना हाइजरी से सरकार न करिगो मम तौगे हाइरी से ओके welfare of the state केनोसिदा ओजा हरेश्वर गोस्वामी ना border pillar number 8081 की issue लाइरी border fencing तौबीगनु suspend तौबीगु न थाए सिरि लोइ खंगबनी मी लोइ खंग आइना हाइजबदी ओजा न थारे ना border fencing तौबदी लेपतेबा लेपोइबा सगी इचमगी ओइरंबा अखोई इचमगी हेक बनबीदिबा अदगी honorable former chief minister okram ibobi pamung ibobi na ka khoi assembly da puthokdana इचमगी मी दो मसा खंगी ga तौरिदो हौजिकी इचमगी मी इचमगी हाइदिबा आइगी यामबा मयाम मांगदai हाइजगे नोंग थोंबम बोय राजेंद्र हाइबा मिसकसा मणिपुर की हिस्ट्री दा थोंगना फना अदुगुंबा मणिपुर की दमकता अदुगुंबा मणिपुर की लाइब चिंगमी तमी से पुंचिननब होटनरंबा इचम हारिबा सिविल सोसाइटी जे चिंगमी तमी पुंचिननब होटनरंबा दा क्वाइट के तोब थौदांग लौखिबा अदुगुंबा मणिपुर की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लीडर नि मधु ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बिरेंग मरी लेने मचिन मनाउनी हायरगा हेग मिमांग दा पुथोगा इचमगी हाइबदो मयेक सेंग दुम हाइनसे ऑनरेबल मतम दुगी अखोई का बोइना अखोई ककार जेंद्रोना मधु द करिगु माराम मम दा हाइखिब नतेबा नियम चुमना तौनबगी दमकता border fencing do नियम चुमदबा हाइतारे मतम दा सुमनसी हाइबने सिगी पोर्ट से हाइबजी दा इचमगी अदुना थिंगी ना तोखिब्रा कांग्रेस 9.7 किलोमीटर्स तौबिरमीदुदी सी अदुम याना सेबा अदुना सिगुंबा मी याम पर्सनल ताबसु आई नुवाइजदे तौबिगनु अदुगा लोइसिलकपा लास्ट आई लोइसिलकपा सुम हाइ लेरे ओके आई नो जिक्सी अमा पंजनिंग बसे या मरु ओइबा अमा खक वाट पाइतारे नसाइगी अखोइगी border fencing की पोर्टसी border fencing जी कांग्रेस ना तौबा हौरमने हाबसे आइको एक्सेप्ट तौई आई सामक याजरी रिकॉर्ड तुसु लै मधुबु कांग्रेस ना तौरमबदो किलोमीटर 10 की सैंक्शन थोपने होजिक थोइबो सैंक्शन जिना 398 किलोमीटर्स की थोपने मसिदा अदुम वॉल्यूम येंगसी वॉल्यूम की मतुंग इन अदुम हाइनबदा अखोइना हेना तौरे हाइना क्रेडिट लौजनिंग बनते मसी तौबसिना काना दुइस अखोइ पलकिनी कांग्रेस की सरुक यावदुनी बीजेपी की यावबनी मणिपुर प्रजा खुदिमकिने अदुना अफब तौबदा अखोइ थागतप तमनसी वैखू की कल्चर काबग सिगदबगी हैनबी मसिगी पोसे कोई तोक्सी येंगनब मसक खंगसी दिल्ली दा कोई चलू रगा हलागा आईदी अदु ओइरनी हाइब कल्चर से मसी कल्चर से कोई थादो मिनसी आइना हाइजनिंग मसी अपील नि सेंगना अमगी पार्टी की नते अदुना कांग्रेस बीजेपी हाइब लैते नसी कोइना वारी बसी मणिपुर पुंबगिनी अदुना मणिपुर पुंबगी दमकता इखोइ लांथेंग मिनबा मणिपुर पुंबगी दमकता इखोइ लेमिनबा मचंगी इचे सुजाता मथंदा थादोगा मणिपुर की शांति पुरकने ना इखोइ तुमिन लैथोकदि यारोय इचे की मनिंग लेपगा मोपवा खोइ लैरी मी लाख लैरी इचे ना मांग थाबियु हाइबदो इखोइ लैरी हाइबसे आई थमजगे अदुना इचे थौना अनबिगनु आई मरुपसु यावरकनी आइसु यावनी मणिपुर की ने हाइब लाप कांदा माई हंदुना चेनगदबा मणिपुरी अमट लैते अदुबु यज्ञब सिंगा लौटू नरगा मियोय खरनदि अखोई मरक्ता हु तोइना कापसिले हाइबसे से अखोई यामिनसी हाइबसे आई थमसे ओके सुरेश कुमार ngसागी ड्रग की मतंग से हजिक प्रेसिडेंट रूल सिजु प्रेसिडेंट हाइबा पीआर सिजु बीजेपी गवर्नमेंट गी पीआर ने नसी अदुम मयाम हाइनदना लैरबने से होय नंगना हाइदि सुरेश कुमार ना यानिंद्रगसु मयाम नदी हाइबदी मसी मयामना हाइनदना लैरबने सी हाइबदी होय प्रेसिडेंट रूल लापदा मयामना प्रेसिडेंट रूल लापदगी अखोगी न्यूट्रलिटी मा लाकनी हाबसे मयामना थाजनरबने होय अदुमकु होय एक्सपेक्ट तोरमी अदुमकु नोमै कापदी हंददे हाइबदी हाइरोको खरमक्ति हंदै अदुगा ड्रग फाबगी चांगदे दुकिपति हेंगले नुतिगी ड्रग फाइ ngasisu फाइ याम फाइ हाइबा खोगी चोराचानपुर नोने फाउदना कांगपोक पीएसी ड्रग की लंबी ओलकले हाइबजु हाइरि ngसागी बंकिना सुपन बा खोगी लुखोसाई जौगी सिगी मतंग से याम चाव इशू म ओइना थोखरिने माजे सीबीआई दा सिनगिदे इवन हंदा कानन फाबदा सीबीआई दा सिने सिगी मतंग सिसु अदुमक मियामना बीजेपी लेंगाक त पेनदे सिगी मतंग सिदी करी से मधु आई आंसर स्ट्रेट अवे आई पिजगे यस नंबर 1 जुडिशियरी
amadi legislature ki power hai ba malai aduna location jogi do ai wakhanda court lei khaba case ni court lei khaba case dai comment to basi subjudice hoy ni khale aduna I don't like to comment aduna number 1 ko court lei bani court follow to ba yai ekhoi jo dum PIL tha ba yai litigation chat ba yai chalaga dum to ba ya ba mayam ma lai hai tare as a citizen of Manipur or as a real Manipuri mo ina Manipur nuksibi ba mo itara gadi Congress ki sudum to ba yai ai su yai loina yai ko aduma lai krai na sai gi chena ji haibi ki ba ma CBI yai marum na thambi ki ba ko luching puren adugumba Manipur gi damakta ainu til khaidana yamna wan honna biriba ngasi maksu honna biriba adugumba rambai tengor adubum yekna banadi lana heta sandokpi ba haitare adubu ikhoi gi damakta di yamna maru oiba asek ba mangal oiba haitare yamna langlaba mangal ama oigumna Manipur gi damakta adugumba honna duna laiba khulai pai ba pai dabgi wari loina tokrasi ai gi wakhanda di madugi wahi du ai use tawjaningde but Manipur ki damakta ramai tengon na tawriba thabak sing asidi akhoi khodimak na support tawi amadi support tawpham thoi haujiki luching puren kanan ayamba kanan phabagi matang gi wari sa aina sum tajabadani CBI gi port se phaba matam je ai PR lam dau male PR lam ani adoni state na maru cabinet ga lawraga hand over tawbagi type tadi mayam da lana uthokpi puthokpi ganu madugi case tu karino haibase Manipur police ki home department yam clear oina state police department thamkhrabani case da related oiba du lei haibase aduna madu ju yam manung changil la ruisi ko ikuna haijari sa aduna haujiki port si Manipur state government BJP ge soiba karisu leite oza ikoi yamag anan phabada aduna BJP da maru blame to wiganu PR su la abani PR dadi legislature ki power si kaisu leite brana khali che sengna maming tagi oiba MLA ni leinari se PR si handak laiba PR si de BJP khoi loisin ma lai raga ina khoi ju khan ma yauri ni ko ise sengna sima hairage kanana karino je maru oi de khangam bai yai haujik leiriba PR sina ikhoi si wahalle haiba group ama thobani ai samak su ware haining ba yaura abani aduna PR gi wari si de to si aduna PR gi manung da thokpa thodok tu BJP da blame to biganu aduma khatang ai haijage aduna drug ki oiba port che koi punamak lantheng minasi drug sida isena huji habi khiba chutran bugi lambi si drug ki keno mo ore hadu che ai ngasi ujarakpani india today da akoi gi epicenter ai tare syndicate che Myanmar drug syndicate che Manipur gi mori oiram da hojik se se Mizoram oisilakpa Mizoram da handak si mi lising o samapan taru Manipur gi irang hai thokro matung da mi lising o samapan mamang da satuk chate ka pha bane hai mamang sahi da 23 mamang dai tare adagi akoi gi moyi kari sigi methamphetamine habra kano pronunciation may be wrong sigi si 2023 ki mamang only 627.41 kg si phaiba Manipur di irang la matung da Mizoram da phari je 3 times hai tare saruk ahum thok ba hengalak pai tare sida hojik phagali si 154 compared to sorry 154 kg hana pharamba hojina satruk hena phagala adune hojik syndicate se Mizoram lom da zatkrabani che aduna sigi port se irang se lairakpagi port se loina laine achumbadi che nong pai bu phi ne kuptuna thamba yada bagu machumbadi asengmadi loina khangakani duna drug mafia thengna bai bse koi punamagi thodang ni drug ki hojik syndicate Mizoram do khongi bse kari no ai bse di praja ai yam phajana haidraga sum yamna khangagani isena hojima haibi khre Mizoram lambi ju hojik chujam bawgi lambi je kari goi rigi je aduna si loina khangabani aduna state government su adum honari PR gi leiriba government su adum honari drug ki haidi drug ai je punamaki state ki adagi nation ji gi enemy ni haitare ne aduna madu loina thengnagani aduna aikoi gi su amang am thengnasi aduga I maru ne amna khangingba lokejo jogi matang dudi maru aina haijening bisi lokejo jogi posidi hoji court leibani madu matang ai panjara roi gi aduga ngasai commando na kaching palen da maru natra commando phabagi ama haibadu adugi posi akoi gi honorable chief minister and Biren'S chief minister ringa Republic Day da Independent Day da if I am not wrong award ka pi gi bani madu phaki basing do appreciate tawdana commando phaki basing du ni ko phaki bai di padu da pharu ba chalu ba madu gi luchingba akoi kano do additional SP yaw male ain khan ba sa roman ko bra kenom tawni kaksingi additional SP adumai tawdana moi se award pi ki ba khot ki ba lei bani che aduga ngasai che na ngasai am pan ki bai gi na Robin Hood ki matang sa honorable chief minister na magi da mukta akoi gi hoi magi mang khaba thawai du de koi hanjinan musung amoi madubu ma leiram bana ngase ko LP phangbani habisu jo ko yai madu phangna wona da BJP ne choba thodang lowi habisu mayam yaminasi ina Robin Hood ki da makta de ikoina honorable chief minister angam mateng pangkhibani haina ina khale case ki wena lupa lakh tara ra keno pi ki bagumba mi oi bagi punsi paisa na onabadi yabana te che adu sumaina tawdana sak khangbi bud ki aduga yamna puning nuksi gi numiti ILP channel man numisi gi numidang da ina Robin Hood ki family sing lakpiraga chief minister banglo da honorable chief minister da khurum khiba haidi laikhidaba inaugdugi laman khumme ga ina khanjabagi yamna
नुंसीब मिकुप अमा नुमितुद उबा फंगजकी अखोइना प्रिंट मीडिया दा हाइतारे अदुना अदु उमा लई अदुना मसी पुनमक से अखोइ अमतनी न खल्लगा नि अइना हाइजरिसी अखोइ अमतोइना लेमिनसी अखोइ पार्टी की ओइबा खेनबदि मयाम लइबा याई छक कुचु मानदबगुम वखन मानदबसु याई ड्रेस की वखन मानदबसु डिजायर सु मानरोय आइगी वान सु मानरोय आइगी पामसु मानरोय बट अखोइ की मेन एजेंडा दि टू सेव द फ्यूचर generation of our state हाइबसे अखोइ पुन यामिनसी न थमजके ओके वहंग अमतंग हंगनिंगे सुरेश कुमार हाइदि थोक्तबसु कुइरे हाबदि हंगनिंगी सिबगी मरमदि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन से थोरक्तब कुइरेबा अखोइन बीजेपी की माइकैदगी वारोल से कयामा कयामा खंग यादे अदुम कनो तौसे आई पंकिन दगी सु वारोल कयामा तानिंग मसिदा खंगनिंगी हाइदि बीजेपी की माइकैदगी अखोइ की पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सि सेमबा याना लैरे से अखोइ तोंगन तोंगन बा पाउचे सिंग दे याम तोइना उइको अदो प्रेसिडेंट रूल से हंदक की अगस्त की तांग 13 गनि 13 का हुंदोइसिदा था तरुक फादोइनेबा सी हेंदोके अखोइ पार्लियामेंट तोंग पुथोक एक्सटेंड तौरकदोइनेबा अदुमकपु अइना अखोइगी सुरेशतगी खंगजनिंगिदि मतम सांगबसे अखोइगी बीजेपी की माइकैदगी स्पोक्स पर्सन अमतना बीजेपी की मनुंगदा करी लैरी करी प्रोसेस तरी करी प्लान तौरिगे हाबसे पाउदमद्रबनिना अखोइ बीजेपी करी तौरि हाबसे अखोइ केमता खंगद्रेबा को मजे अखोइ जेरो नॉलेज लैरेबा अदु ngasi बीजेपी की स्पोक्स पर्सन इनाउ सुरेश कुमार ना ngasi अखोइगी न्यू टीवी की डायलॉग असेदा सरुक याबिरबनिना मयामना खंगनिंगेबा हजिक मयामना हाई अमना चलुरगा दिल्ली दे चलुरगा अदु ओइरनी अखोइ सोशल मीडिया दा सु उइबा हजिक बीजेपी की स्पोक्स पर्सन मोइना हजिकी मनुंग दा खरा खजिक मक्ति याम नमक चुम्बा चुम्दब खरा मक्ति चुमचोय चोयदन खंगनी अथुब मतम दा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमबा याबगी कनो से लेबर लेतबा सेगी आई जे लोशेंदुर खंगदे नो याम ना खंग याम खंगनिंग बा पोने पार्टी की स्पोक पर्सन मोइना अकीब लेते सेम चुम्बा हाइबा करिसु कायदे से को पॉपुलर गवर्नमेंट लाकपा हाइसिदि प्रजा खुदिमक के पामबनी नंबर 1 सोइदना सु लाकनी न खल्ले एज अ स्पोक पर्सन बीजेपी अमा होइना हाइतारे लाकदु से कम कांदा नो सेनी लाकपगी मतम दिसे मदु दे कोइना हाइबा ngमरoi नंबर 1 कइनो हाइबा कांदा सरकार लाकपा हाइबसिदा मदुगी मनुंग द लैबा उसेगी चेन हाइबी के पार्लियामेंट दंग पुथोग एक्सटेंड तोबा याबगी पॉसिबिलिटी सु लै कोइना सुम ताजबदा अदगी अमुक मदु यौद्रिङैदा सोइदना सरकार लाकनी हाइबगी इसागी ओबे पर्सनल एक्सपेक्टेशन अमा सु लै हाइतारे अदुना मदुगी ओइबा पोर्ट याम चनिंग चत्तना हाइतारे कोइ बीजेपी की मनुंग द इसे न साइ हंगे तोरमग थैगिबो क्वेश्चन अमा यावे खंगनिंग ओमदौ माले बीजेपी की मनुंग द कैम लैते अइना हाइदुसी कैम लैते लेजिस्लेचर सिंग याम फजना रंग नंचा थंगमिनदना वरी सानदना तौखिबा लैबनी मरकता समटाइम बीजेपी की मरकता यानदबा दुदा मोड खेनै गायना नुंगाइनदबा लैरंबा खोटम सिंगदो आइदि लैतबना लैतेना खल्ली हुजिकसु कैसु लैते अदु हजिकी ओइना अमत लैतेबा कोइ चेन हाइखिबा अखोइना उबदा तोंगान केम तौनबगी पाउ नो अदुदी आइदि केम तौदुदी खंगदेदा मिनिस्टर एमएलए सिंग फमिनमबु केम तौबनी एकता हाइबदुसु लानगनी फमिनदना चाम थंगमिनबा वरी वताइ साबा पाउचे सिंग दा हपा इसिंग सिदा पाउचे सिंग जिदि सि आइदि हाइरुदी खबर गमन नंग बोइकोट तौखिबजु आइ पाउचे जी नुमित खुदिंगी चीफ मिनिस्टर जी उइगुम तौवे तांग ट्राई पांदा मुक्सियम कोन मथुइदा मुक्सियम अमुक चटखरे लाइंग वचटपा मीदु वावे हेक्स प्राइम मिनिस्टर को उनगरे होम मिनिस्टर को उनगरे का हाइबजु यावरीबा गुवाहाटी द लैबो ऑनरेबल एमएलए अम लैय तारे हुजिकसे पाउ जिदना मु दिल्ली द लैना हाइरेइबा सिगुम खरा यावी अदुना आइना मणिपुर की प्रिंट मीडिया दा मैखुइजु याम ईगर ओइबगी हेडलाइन की दमकता खल्लगा तौबरदे आइजु खंजदे बट असेंबा चुम्बदु खक्तंग प्रजादा फोंबिरगदी प्रजासिंगना हेना क्वालिटी लैबा अदुगुम्बा कनोनी न खनगनी प्रिंट मीडिया नि ना मरमदे आइना सुम खंजबनी को कोइगी पंगफोंग फोंग मान मरक मरक यावरे लोइनमक नते खरा दुम सोशल मीडिया दा लैबा पाउसे हेक खबर दा फोंग कंगुसु यावसिलक पाइतरे चे अदुना सोशल मीडिया दा हुन्नबा कोन्नबा तौरिबा चीफ मिनिस्टर अदुना ओइरे चे लोइनमक तोसे मसे आइना हाइजनिंग सिनि ओनमन चीफ मिनिस्टर ngang हाइदो चीफ मिनिस्टर तानबदा अदुदा केम यावजदे लैजु लैते ओनमन चीफ मिनिस्टर अदु केम लैते फॉर्मर सीएम सीएम ओइबो ओइदबसी इसे नंग सा हाइखिबदा प्रजाने याद्रे चे लोइरे अखोइजु बीजेपी यावरिसि प्रजाने याद्रे सुरेश नंग हायंग थोला नुय थो उपाय लैते डेमोक्रेसी नि सि प्रजाने याद्रे कोइ थोक याब नते अदुना प्रजाना याबा मीदना सुक्सोय सोयदना चीफ मिनिस्टर ओइरकनी हाइबसी याम चावना थाजबा लै प्रजाना याबा हाइबसिदि कनानो हाइबसिदि कोइ लोइना खंगबनी सिदि मणिपुर की दमकता कनाना कदाइ फावबक तौरंगे फॉर्मर सीएम ना करियो तौनरंगे सिदि लोइना खंगबनी मसिगी ओपिनियन सिदि आइना याम हाइद्रगसु प्रजाना ना खंगबनी अदुना मणिपुर की दमकता खनबा येलोमी की दमकता खनबा थोइबा इरांग सिदा स्टेशन दा लेंदन लैरगा
Manipur ki damukta hotnariba thengnariba honorable former chief minister and chief minister oirakta badudi mayam yobo opinion but according to me he will be back as a chief minister of Manipur singasi mayam thamse. Okay, we have to wait and watch. Yeng batabani. Okay, thank you very much. Ai bangkindong lakse. Lan tau budagi chief minister tanabadi yaw bakharadi leiram kani ko Congress BJP loi to je irang je khau budagi je lan budai paning irang je khau budagi mayum da suti gum thorok MLA minister khar ju lei makhoi na chief minister oidar ga de khoi de ai di Myanmar ra Burma rom daram kapsin gar ge lei Manipur ki lungra ma timing si da Manipur da mai chai nge de Delhi da chalaga honeymoon chali bara na tra vacation chali bara khang de ne chokdong thorak na amu pilong thorak pa thomi sa ki type ta adagi chokdong thorak da MLA minister ju lei aduna sigumba miyoi singjigi photo ga koina urak paje headline da sidane ne sok chalis o loire da na Manipuri ma se na aduna sigumba thok da ba koi lai kurumji aduna asengba leader honorable former chief minister oigane ha bache Sureshkumar na di yam bhajana thajai ha bache ai mayam da thamsage. Okay, thank you very much. Ai makha chatha jaboina